Većina nas je čula za velike egipatske piramide u Gizi, oni u Sudanu, piramide Meksika, Jukatanskog poluostrva, Gvatemale, Hondurasa, Perua i tako dalje i tako dalje. No malo je poznato da Kina ima najveći broj kolosalnih piramida i to njih 250 koji su većinom obrasli gustom šumom i rastinjem kako bi sačuvali za uvijek svoja blaga i svoje tajne. Najveću piramidu dao je sagraditi prvi kineski car Qin Shi Huangdi. Došavši na vlast sa samo 13 godina, oko 1047. godine prije Krista, naredio da se zagradi najveća grobnica na svijetu, njegovo počivalište. Kako kineski izvori pišu, na njegovoj gradnji radilo je 720.000 ljudi punih 38 godina. Grobnica se nalazi na planini Li, Shangxi, provincija Kina, prostire se na nevjerovatnih 57 kvadratnih kilometara, te predstavlja model podzemnog grada Xinjianga, tadašnje prijestolnice države Qin. Po carevom naređenju, naređeno je da se sagradi cijel grad kojim će car vladati i u narednom životu. Samo 1,5 km od careva mauzoleja nalaze se dobro poznati terakota vojnici. Okrenuti prema caru, čekaju njegovu naredbu. Grobnica do sada nije otvorena, pa se mnogi sa pravom pitaju šta je ponio sa sobom tvorac kineske nacije. Šta se nalazi u njenim dubinama? Šta je ponio sa sobom čovjek koji je Kinu izveo iz dugogodišnjih ratova koji su bijesnili zemljom punih 250 godina u periodu poznatim kao period zaraćenih zemalja. 7 država se borilo za prevlast i moć. 7, a na koncu samo jedna država izašla kao ultimativni pobjednik, porazivši preostali 6. To je država Qin pod vodstvom mladog kralja Yin Cheng, bolje poznatog kao Qin Shi Huangdi. Kada je car umro 1010. godine prije Krista, njegovo tijelo je prebačeno u njegovu grobnicu gdje car može nastaviti vladati i na onom svijetu. Unutrašnjost grobnice, iako nikada nije otvorena, dao nam je kineski istoričar Sima Chen, čovjek koji stoji iza kapitalnog dijela kronike velikog istoričara Shi Ji, koji su napisane 65 godina poslije careve smrti. Sima Chen ukratko kaže ovako: cijela grobnica prostire se na 57 kvadratnih kilometara, okružena sa 2 prstena. U sredini se nalaze palače kancelara, oficira i generala. Ogroman ulaz prati do careva mauzoleja koji leži na 40 metara dubine. U unutrašnjosti nalazi se ogromna palača, u čijem središtu je pozlaćen sarkofag u kojem počiva car. Cijel prostor palače ispunjen je živom, koju okružuje veliko more. Tu su 2 rijeke, Yangtze i Žuta rijeka, koje su također žive, a ulijevaju se u veliko more. Strop je ukrašen od dragulja koji predstavljaju noćno nebo. Ulaz u carevu grobnicu strogo je čuvan, a postavljen je niz zamki od samostela koje su spremne ubiti bilo koga ko se usudi omesti cara u njegovom snu. Kineski arheolozi danas sa pravom grobnicu ne otvaraju, obzirom da nemamo tehnologiju, niti imamo znanja šta se stvarno nalazi unutar grobnice. Obzirom da je riječ o živi, kako Sima Chen kaže, mnoga ispitivanja su pokazala ogroman koncentrat žive na carevoj grobnici. Bilo bi zaista previše riskantno i jako opasno otvoriti grobnicu bez znanja, bez tehnologije, stoga ćemo morati čekati, pa će prvi kineski car još dugo vremena ostati unutar svoje grobnice.